Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum namai ka jing ke Zeme nge ting kom chana jang kai jam dai dam mai ting chwa kedere insa paulia gai radle North East State Nagaland ge tribal hohos bebau the set au senden angami public organization chakesang public organization lota hoho pochuri hoho sumi hoho jane Nagaland Zilyang people organization me bogu consultative meeting ro wangdar bag jingke zid setting chon chat kre hige tourist lodge Dimapur ge bamgulei zakachuli zaine sessional go chairman rezo voto satsu banai sessional go secretary Dr. Vihuto asumi ne saje tribal hohos bebau the set meze wangdar bag jingke zid set mai design Nagaland Dimapur tourist lodge ge ting chon chat kre hige robam rahange kugai bize unified Nagaland tribal body pungpat blamge heki rahange kugai le zaka chudle zene roge tribal host bebau the set ge bamme president zane general secretary me zane Nagaland tribe council gu president zane office beral mramze kugai dele Zane North East State Manipur gu Chief Minister N. Biren Singh ne saja teti beting kum changna jang kaije kachum ka pei ke hiji kachum gene anai kum ting kum changna jang kaije madai ka jing ke hiji madai lungge Myanmar ka dei gene psi pzai mak begene minna hai na ja hang ring use skui me Indiaram ka dei ka gu ja Manipur ge anse ko meze penui dei lang to dai ne le ja ka chedli Zane Manipur gu Chief Minister N. Biren Singh ne saja Manipur district bam chamcham kamjong Tengnopal Chandel Ukrul zane Churachandpur district ramege Myanmar kadei ge kaklebe pet bizigne Myanmar kadei mrame nuida ge lesi kanchi bengaze psi pzai mak bagane ramrai border gene good lei zakati dile I district ramege zane I Manipur gu Chief Minister N. Biren Singh ne tetibe mamai ge state assembly ge sam kane bihigene sali zane Myanmar kadei ge chuna tinge kaklebe pet bizigne Myanmar kadei me mina changsruk ze haisna ze hang hadai ze minge mpui mi zane na point reme Myanmar kadei zebam kana bebam zane namrai te bebam Manipur district bebam ka cham relief camp ramagan se ko zelari le zakachedle Zane North East State Assam gu BJP President Babes Kalita ne saja Assam ge BJP zane BJP mize ngoka hro mene wangdar be Lok Sabha election ge plan seat kreuze madai ge kanta ge seat kreuze madai ludi wangulei zakachuli Zane Indiaram ge wangdar be nai kumting kum chana jang kaije madai gdi be Lok Sabha election ge Assam ge BJP menai BJP mize ngoka hro mene plan seat kreuze madai ge tagulei zaichi ge BJP mene seat kreuze ke zane BJP mize ngoka hro mene seat ka chumgen tagulei zakachuli Zane pasui teme wang hro loza sam kahakibe NSCN GPRN manai United Naga Council UNC Manipur executive members menenamai kazingke hizimnge dammai tingchwa nchat kreuziket hige Nagaland Dimapur ungram colony gene robam gulei zakachedli za NSCN GPRN zane United Naga Council UNC Manipur executive members menenamai robam bigeze changlakbate magze CEO EO zane Southern Zone of GPRN Chairman President Mza Wang Sing Rahange Kugai Zelamuile Zane Nagaland Dimapur gu Commissioner of Police KV Tuto Sopine saze Nagaland Dimapur ge auto rickshaw kakreme zane pampau me hange display card system telepet biza traffic police mene road safety banai regulation hangene le zakachedli zane Dimapur gu Commissioner of Police KV Tuto Sopine saze auto rickshaw kakreme zane pampau mendage display card system jabam sing hange nangule zakachedli zane display card system teleluma pating ze tingkom kum nala muich po chang design renew te chidai hange nangule zakachedli Zane Indian Red Cross Society Nagaland State Branch gu Chairman hange Minister P. Paiwong Konyak ze Nagaland gu Governor La Ganesanen znai jingke zimdai mamai ge Raj Bhavan Kohima gane kalangai dile zakachuli Zane Nagaland gu State Election Commissioner T. Zone Long Kumar ne saje Nagaland ge urban local bodies gu election bam rabze hanai kum tingkum chana jang kaije madai kram ke hiji himre pen magge bam loi gulei zakachuli
Zane Nagaland Mon District area ge Assam Rifles spy mene encounter te begine NSCN ki spy mina hangkeje kapchani zane mina hangkeje nimni dele je ka chedle zane Ministry of Defense ne pnuigu official statement gen zanai kjing ke zimdai mamai ge saje chiga Assam Rifles spy mene operation te begine gimi pichi bomb zane hreim rob je ka cham bramezedu lupet le je ka chedle zane Ministry of Defense ne saje Assam Rifles spy mene operation te bize Mon District Sangsak Loge NSCN ki spy mene Zemna zanim rahange te zane kacharangkang kadung te bizigena le zeka chedle zane operation te bize tatibak zingke zikchum tingmui ge banai zanai kjingke zimdai mamai ge le zeka chedle Zane North East State Mizoram ge Myanmar kadai gene Bangladesh kadai gene zane Manipur State gene gujan seukome mina chang hadai je kana perimje Mizoram go government ne pnui kanang nang bege ngara hangge kamke gaidle za aize Mizoram go Home Minister ki sabdanganen zanai kjingke zimdai mamai ge State Assembly gene rang bagaidle zane Mizoram go Home Department ne sajchuna Mizoram ge Myanmar Bangladesh zane Manipur gene gujan seukome Manipur gene mina chang squeeze haina hang hadai je said Myanmar gane changhim reuze kana je hai ke je hang reaks rog je ke jane Bangladesh gane chang ke je hai ke je hang reaks rog je sna mela muile je ka chedle jai Bangladesh Myanmar jane Manipur gane gujje Mizoram gen se ko meze ngara hange India ramgo central government ne Mizo National Front MNF administration meze basong ka gadu charangkang krol kchum pegaile je ka chedle Zane Karnataka State go former Chief Minister B.S. Yediyurappanen zanai hamamai ge saje wangdar be Lok Sabha election ge ntara hange BJP mene pakna be Lok Sabha candidate meze lia zilegu zeka chedle zai jonai kjingke hzi srok somai ge lia legule zeka chedle Zane Indiram go BJP National President Jagat Prakash Nadanen zanai hamamai ge Himachal Pradesh State go seat gene Rajya Sabha go member pungbze resign tedle Gujarat gene pahange seat ngau kakdai bije gene zane JP Nadane Parliament go upper house ge Gujarat go seat gene tara hange nangmakje unopposed gene duini dele zane Himachal Pradesh State go seat gene chuna member of Rajya Sabha pungbze resign tedle Gujarat State go seat gene Rajya Sabha go MP pungdar hange Zan Indiram go BJP National President JP Nadane wangdar be Lok Sabha election gedu ntaro malai zeka chedle zane Gujarat go BJP mene saje Rajya Sabha MP Gujarat gene JP Nada pungbze resign te malai zeka chedle ai gene namai gjing ke zimnge ting kum chana jang kai jemadai damai ting chwa gede re insa pawza loi gaidle pi gai jain kingai nimle nije todle